Isoko ry'abakinnyi riravuza ubuhuha, APR yibitseho abandi bakinnyi. Rugwiro Herve atera umugongo, Rayon Sports yarabereye kapiteni mu gihe cy'umwaka umwe yerekeza muri AS Kigali. Rugwiro Herve Amadeus wazamukiye mu ikipe y'ingabo z'igihugu akaza kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sports, akaba uyu wari umwaka wa kabiri akinira ikipe y'ubukombe. Uyu yari kapiteni wa Rayon Sports Rugwiro Herve Amadeus wamaze kwerekeza muri ikipe ya AS Kigali, aho benshi bakomeje kwibaza ku bya Rayon Sports, aho bavuga ko iyi kipe ibyayo birimo kugenda bitera impungenge no kwibaza benshi abakunzi b'umupira w'amaguru niba iyi kipe izongera kuzamura umugara. Ni nyuma y'uko abakinnyi abitwa ko ari beza b'Abanyarwanda kandi amategeko y'u Rwanda ya Ferwafa yemera abanyamahanga batatu mu kibuga, abandi bati izakinisha abaye Abanyarwanda cyangwa igiye gukomeza ya ntumbero yayo yo gukinisha abakiri batoya. Nyuma y'uko umwaka w'imikino ya 2020-2021 usojwe, APR FC yegukanye igikombe AS Kigali, AS Muhanga na Sunrise zikamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ubu ikiri kuvugwa cyane ni abakinnyi ndetse n'abatoza barimo guhindura amakipe, aho AS Kigali na APR FC ziri mu makipe arimo kwigaragaza cyane ku isoko ry'abakinnyi muri iyi mpeshyi. APR FC yasinyishije abakinnyi batatu bashya barimo myugariro wakiniraga AS Kigali Karera Hassan wabisikanye na Rugwiro Herve Amadeus wakiniraga ikipe ya Rayon Sports, ushobora kuba umusimbura mwiza wa Mutsinzi Jimmy Ange uri muri gahunda yo kwerekeza hanze y'u Rwanda muri Maroc. Ahavuga ko nawe ashobora kuba yagiye. Nsengiyumva Irshad wakiniraga Marine Pogba ndetse na Mugisha Bonheur wakiniraga Mukura mu kibuga hagati. Karera Hassan wavuye muri Kiyovu Sport kuko yari intizanyo muri AS Kigali. Karera Hassan yarasoje amasezerano afitanye na AS Kigali ndetse akaba yari umukinnyi wayifashije gusoza ku mwanya wa kabiri mu mwaka w'imikino ushize, ndetse akaba ari n'umwe mu bakinnyi bakunze gukoreshwa cyane n'umutoza Eric Nshimiyimana. Mu mikino nyafurika ya CAF Confederation Cup yafashije ikipe. Mugisha Bonheur wakiniraga Mukura Victory Sport amasezerano y'imyaka 2 yararangiye. Iyi kipe yamuguze na Heroes yari yaramutije Mukura Victory Sport. Aba bakinnyi bombi baguzwe n'ikipe y'ingabo z'igihugu basinye amasezerano y'imyaka 2. Indi kipe iri kugaragara cyane ku isoko ni AS Kigali, nayo ikaba yamaze kwibikaho myugariro w'ikipe y'igihugu Amavubi wakiniraga Rayon Sports akaba kapiteni Rugwiro Herve Amadeus uje gusimbura Karera Hassan wamaze kujya muri APR Football Club. Rugwiro wari kapiteni wa Rayon Sports yerekeje muri AS Kigali. Rugwiro warusoje amasezerano muri Rayon Sports yasinye amasezerano y'imyaka 2 muri AS Kigali. Uyu mukinnyi ukina nka myugariro wari kapiteni wa Rayon Sports yayigezemo muri 2019 avuye muri APR Football Club, gusa yagiye agonganana kenshi n'ubuyobozi bw'iyi kipe, ahanini bigendanye n'amikoro, aho wasangaga avuganira abagenzi be nka kapiteni, ariko bigakomeza kugenda biteza ikibazo muri ikipe yambara ubururu n'umweru, aho bavugaga ko kapiteni adakwiye kuba ari we uzana ibibazo muri ikipe. Menya abatoza 15 bakomeye muri shampiyona y'u Rwanda b'abashomeri nyuma y'isozwa rya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Abatoza batandukanye basoje amasezerano bari bafitanye n'amakipe batozaga, bisobanuye ko bari ku isoko bitewe n'ubwiyongere bw'icyorezo cya COVID-19. Ntabwo Ferwafa iratangaza igihe umwaka mushya w'imikino uzatangira, ariko amakipe amwe akomeje kwiyubaka agura abakinnyi, nubwo hari amakipe akomeje kurambagiza ndetse akanagura abakinnyi, ariko amwe ntarabona abatoza bazayatoza mu mwaka utaha w'imikino. Innocent yagerageje gukusanya urutonde rw'abatoza 15 bamenyekanye bamenyerewe na hano mu Rwanda badafite akazi kugeza ubu ngubu. Ubwo bikaba bisobanuye ko biteguye gukorera aho ariho hose babona akazi kajyanye n'ibyo bifuza. Abatoza Ndiruremesha Emmanuel na Romami Marcel, abatoza bombi bari bamaze umwaka muri Gorilla FC bagumishije mu cyiciro cya mbere bigoranye kuko byasabye gutegereza umukino wa nyuma batsinzemo Sunrise ibitego 2-1. Kuri Romami we wari umwaka we wa kabiri kuko niwe wari warayizamuye, ariko bombi basoje amasezerano yabo. Sogonya Hamis Kish ni umutoza umaze igihe adafite akazi ariko ufite uburambe muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, cyane ko yatoje amakipe arimo AS Kigali, ikipe ya Stade yahesheje igikombe, Espoir na Kiyovu Sport na Kirehe FC. Ndayiragije Etienne nyuma yo kumara umwaka umwe mu ikipe y'igihugu ya Tanzania Taifa Stars yahise aza mu Rwanda ahamara amezi 2 gusa muri Kiyovu Sport, ayihesha umwanya wa 9 mu makipe 16 akina shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Hari ibyo atumvikanye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Kiyovu Sport bituma asubira i Burundi adasinya andi masezerano. Masudi Irambona Juma Komando
ni umutoza uheruka gutoza mu Rwanda muri 2019 ubwo yatandukanaga na Bugesera FC nyuma yo guca muri Bukavu Dawa FC akayimaramo amezi 2 gusa nta kazi afite kuko yahise asubira iwabo i Burundi Seninga Innocent Prodigal Style. Muri uyu mwaka w'imikino yari umutoza mukuru wa Musanze ariko yirukanwa adasoje shampiyona n'amasezerano ye kuko ubuyobozi bw'ikipe butishimiye umusaruro we, bisobanuye ko nawe ari mu batoza badafite akazi. Jimmy Mulisa ni umutoza wanyuze mu makipe nka Sunrise, APR FC ndetse n'ikipe nkuru y'igihugu Amavubi, ariko uretse kuba afite irerero ryitwa Umuri Football Academy nta kandi kazi afite. Bizimungu Ali Gikata yari amaze amezi 2 gusa muri Etincelle, cyane ko ari nayo masezerano yari yasinyiye iyi kipe y'i Rubavu. Ali yahesheje ikipe kudasubira mu cyiciro cya kabiri, nyamara yasanze irahabi Hitimana Thierry nyuma yo gutandukana na Mtibwa Sugar muri Tanzania. Yagarutse mu Rwanda. Uyu mutoza yahesheje Namungo FC gukina amarushanwa ya CAF Confederation Cup, yanatoje andi makipe mu Rwanda arimo Rayon Sport, AS Kigali na Bugesera FC. Nawe ubu ari mu badafite akazi. Karekezi Olivier Benjamin ntabwo yakunze guhirwa no gutoza mu Rwanda nyuma yo guca muri Rayon Sport, ariko ntayitindemo yaje muri Kiyovu Sport ayisinyira amasezerano y'imyaka 2 ariko ntiyasoza shampiyona nyuma yo kugira ibyo atumvikana n'ubuyobozi bw'iyi kipe. Magingo ya nta kazi afite. Bizimana Abdul Beken uyu mutoza umaze igihe adafite akazi. Mu mwaka ushize wa 2019-2020 yari yarahawe akazi na Etoile de l'Est ngo ayifashe kuzamuka mu cyiciro cya mbere, ariko ntibyamukundira. Bokassa umutoza ukomoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatandukanye na Rayon Sport mbere y'isozwa rya shampiyona. Mbere yo kuza muri iyi kipe ikunzwe na benshi mu Rwanda, yabanje kumara umwaka umwe muri Gasogi United. Nzunga Thierry yari amaze igihe gito muri AS Muhanga nk'umutoza wungirije, ariko ntibyagenze neza kuko iyi kipe yahise isubira mu cyiciro cya kabiri. Gusa Nzunga abenshi bamwibukira muri Sunrise ubwo yayisigirwaga na Gatera Musa uwo mwaka igasoza shampiyona iri ku mwanya wa 4. Rwaka Claude ni umutoza wari uwungirije Haringingo Francis muri Police FC. Nyuma yo gutandukana n'iyi kipe, mugenzi we yahise yerekeza muri Kiyovu Sport, ariko Rwaka we nta kazi arabona. Bisengimana Justin mu mwaka umwe yari amaze muri Rutsiro FC yongeye kugaragaza ubushobozi bwe. Iyi kipe ayigeza mu makipe 8 yahataniraga igikombe cya shampiyona. Gusa kugeza ubu Bisengimana yasoje amasezerano y'umwaka umwe yari yaragiranye n'ubuyobozi bw'iyi kipe. Amakipe adafite abatoza bakuru kugeza ubu ni Musanze FC, Gasogi United, Etoile de l'Est, Gorilla FC, Police FC, Rutsiro FC, Etincelle na Rayon Sport, Mukura Victory Sport, AS Kigali Women Football Club na AS Muhanga. Aya niyo isoko ry'abakinnyi riravuza ubuhuha. APR yibitseho abandi bakinnyi. Rugwiro Erivatera umugongo. Rayon Sport yarabaye kapiteni mu gihe cy'umwaka umwe yerekeza muri AS Kigali. Rugwiro Herve Amadeus wazamukiye mu ikipe y'ingabo z'igihugu akaza kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, akaba wari umwaka wa 2 akinira ikipe y'ubukombe. Uyu yari kapiteni wa Rayon Sport Rugwiro Herve Amadeus wamaze kwerekeza muri ikipe ya AS Kigali, aho benshi bakomeje kwibaza ku bya Rayon Sport, aho bavuga ko iyi kipe ibyayo birimo kugenda bitera impungenge no kwibaza benshi abakunzi b'umupira w'amaguru niba iyi kipe izongera kuzamura umugara. Ni nyuma y'uko abakinnyi abitwa ko ari beza b'Abanyarwanda kandi amategeko y'u Rwanda ya Ferwafa yemera abanyamahanga 3 mu kibuga, abandi bati ezakinisha abaye Abanyarwanda cyangwa igiye gukomeza ya ntumbero yayo yo gukinisha abakiri batoya. Nyuma y'uko umwaka w'imikino ya 2020-2021 usojwe, APR FC yegukanye igikombe AS Kigali, AS Muhanga na Sunrise zikamanuka mu cyiciro cya 2. Ubu ikiri kuvugwa cyane ni abakinnyi ndetse n'abatoza barimo guhindura amakipe, aho AS Kigali na APR FC ziri mu makipe arimo kwigaragaza cyane ku isoko ry'abakinnyi muri iyi mpeshyi. APR FC yasinyishije abakinnyi 3 bashya barimo umwugariro wakiniraga AS Kigali Karera Hassan wabisikanye na Rugwiro Herve Amadeus wakiniraga ikipe ya Rayon Sport, ushobora kuba umusimbura mwiza wa Mutsinzi Jimmy Ange uri muri gahunda yo kwerekeza hanze y'u Rwanda muri Maroc. Ahavuga ko nawe ashobora kuba yagiye. Sengiyumva Irshad wakiniraga Marine Pogba ndetse na Mugisha Bonheur wakiniraga Mukura mu kibuga hagati. Karera Hassan wavuye muri Kiyovu Sport kuko yari intizanyo muri AS Kigali. Karera Hassan yarasoje amasezerano afitanye na AS Kigali ndetse akaba yari umukinnyi wayifashije gusoza ku mwanya wa 2 mu mwaka w'imikino ushize, ndetse akaba ari n'umwe mu bakinnyi bakunze gukoreshwa cyane n'umutoza Eric Nshimiyimana. Mu mikino nyafurika ya CAF Confederation Cup,
yafashije iyi kipe. Mugisha Bonheur wakiniraga Mukura Victory Sport amasezerano y'imyaka 2 yararangiye, iyi kipe yamuguze